Yes, mwaramutse bakunzi ba Kayangana TV aho muherereye, reka tubifuriza igitondo ciza bakunzi bacu badukunda umunsi ko wundi, ndetse tubifuriza n'umugoroba mwiza namwe mwese bitewe naho mugiye muherera hatandukanye, dore kwisi bamwe bwira abandi bugaca bitewe nuko yagiremwa nyine bitomenya abahanga biyisi ariko Imana yabishatse. Hanyuma reka tubifuriza ibihe byiza mwese abaduteze amatwi badukurikira umunsi ku wundi. Reka tubasabe ukanda subscribe kuri Kayangana TV tubana umunsi ku wundi, dufatikanye kuzamurana amaboko y'umwe ntashoboye ariko iyo huje ari abiri aterura ikintu gifatika arazamuka, bivuze ko mugomba gukanda aho ngaho hasi wera ngo tubana umunsi ku wundi na like ndetse na comment. Urabona ko muri no video comment zigomba kuba ari nyinshi cyane kubera ko hari impamvu nyinshi zituma comment iba nyinshi aho ngaho. Yes, kumbaza naje nko bisanzwe ni nyiri Kayangana TV muri kumwe muri aya makuru y'igitondo. Munumva ko mbivuga mfite ibyishimo bidasanzwe. Reka tubabwire ko mu karere ka Minembwe habyutse neza ubu nyine mu gitondo hasahara agahenge, harasa na haramutse neza, nta kiraba gikomeye ariko ubu nyine abaturage babutse kwarota akazuba, ivyo turabishimira Imana. Hanyuma reka tubagezeho inkuru muri uko mubona imbere yacu cyangwa se kuri screen aho ngaho. Habaye kuwa gatanu kuwa kane mu Minembwe haba intambara ikomeye cyane, hari imirwano ikomeye, ni mu gihe umwanzi yaraje gutora inkomere zabo, haba intambara ikomeye. Hanyuma iyo ntambara iza kuviramwo harimo mu ngabo zacu zabashe gutabaruka, harimo umusore witwa Rurengera. Uyu Rurengera baramurika ko yitavye Imana, ndetse kuwa mbere washize kuwa mbere harejo bundi twakoze ikiriyo ciyo muri Kenya Gidurayi, naho twakoze ikiriyo cyo dusoza tumwibuka umunsi mukuru kumusezera. Ariko muzukuri hari message ibonetse, hari amakuru yizewe y'impamu yuko Rurengera hari yabonetse mu gitondo. Rurengera ni muzima, aragenda n'amaguru abiri n'amaboko abiri n'umutwe n'ibindi byose bireba umuntu. Rurengera ni muzima, ibyo tubishimiye Imana yabikoze, Imana ihabwe icubahiro. Bitavuze ko abandi bapfuye wenda ngo dafite akababaro, ariko turashimira umuzima ugihari. Rurengera ni umuhungu w'abagorora wo kuri Kageregere, akaba umukwe ni umuhungu sori w'abahiga, akaba umukwe w'abagorora w'abasizana bo kwiremezo. Uko byagenze baravuze ngo mu mirwano yabaye bahafemo Rurengera bamare kumubika. Muri byo umuntu amaze kubikwa haza haboneka amakuru, hazaboneka ibikorwa byo kuvuga ngo bakurikira iyo bisoze kimwe n'abandi bose intwari bena nkonguko. Ariko mu gitondo ndavuganye n'umuntu ubari kumwe, apana amakuru yo hirya. Kayangana TV ibatangaza amakuru yo Rurengera ko ari muzima muri kino gitondo, aragenda n'amaguru yombi ni muzima. Ibyo tubishimiye Imana yabikoze ku rwego rushimishije. Dushima Imana yabanye nawe, yamurindiye ahakomeye mu gihe umwanzi yarishimye ko Rurengera atakira iminsi. Ariko mureke nibuse ko imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana. Impamvu yabitindije ko ari ukugira ngo turemera amashimwe yuzuye. Mwandike muri comment ngo Imana ishimwe, ico gusa kirahagije. Imana ishimwe, amarira y'ibyishimo. Imana ishimwe ko Rurengera yabonetse ni mutaraga. Wese turabishimira Imana. Ayo niyo makuru y'ukuri, upostinga ubivuga bishime. Rurengera ni muzima, ibyo turabishimira Imana. Bari bamubitse kuwa kane, kwa mbere dusoza ikiro cyo muri Kenya, ariko Rurengera ni muzima, yabonetse, nta nabwo yakomeretse, nta nabwo yigeze yangirika, nta nagantu nakamwe. Rurengera ni muzima, ibyo turabishimira Imana. Nguko uko bimeze mu by'ukuri, mu muryango, mu nshuti, mu bavandimwe no mu banyamurenge, mu barwanashaka. Ico ni ikintu tugomba gushimira Imana yabikoze.